Mweregero bwakwa mulibiria wa Meru TV ntukwekuniite na mbere boya iri Jumatatu ya tariki 27 mwezi wa mbere mwaka ni 2025 kankwazo ni kirente se Meru TV muthenya mbita batiri mbabu na kiri kyatho kyosanga mbesa nterese gitwa mwari wondia njie gembe centro kyatho kira kirari na tongoria Kathumba ba county ya Meru MCS ni baureje koti kwa Meru kanya kakuritura ngwe harakinya bamenerete kawira mwangaza bunene nonto bwawasya witi na mbere mwandiki wetu wanteto kuma medio ya gembe mukironkonja ari na riboti yo Nikiri kiatho kia rambe ya woka kanisa ya God Kingdom Manifestation ya Pastor David terese gitomwari njia wa Gembe Central ara kiatho kia mweni wete ya ukari deputy speaker kana munini wa speaker kire mbunge ya county noe mwendali na kinyari MCA wa njia wan ara kwalikete atongoria Kathumba ende na imbereto ni atongoria ba Kathumba mona MCS ba Meru county na bakiaria ni bawete bono thine ne bari na meangaika ne batura kwangaika nonto boka mwangaza nonto kinyate kureta weti na mbere matorene na kinyamba njeti bakethera batengete endete komba kwethera kithiatura bura kubatire nabo ne baweta wona tariki 14 sekinya na bamenyende ngavana onge akethera ari umweru na riwende kire koti nayo bakethera bakikasira Meru na kwethera bakibainelia eurure mtu umwe na kinyane mtu muritetene tetuleke kawira maru kawanka kawira nanyanda washiandu wana mtondo kwa dami aina mea kwa 20 akinya ndawa mwata nde 14 kweno mwata mbere madare amuto shindano akundo ndawa ngoigira dire to adire nyenwe nchera nondo na yende ngokebe to konyara muitona na turuma muitona ndira Meru ikona freedom na freedom mwa Meru twimirigira tariki 14 mweri wa 3 mundu torianu imwamba arendo otura akore MCA nyabo igwa baile bakulire baraitire nondu bakukyo arenda kure MCA nondu nayangangirie budget ira toikirite angangia kedira mwandali na ikirite gita aritambe cheche gita kedira mwandali ikirite barabara 10 ataura barabara 10 ataura 5 atia barabara 5 inge 5 ekira mubukone so arenda kore MCS kenda tuta tomukulukire kitu supplementary budget tomukulukire supplementary budget meyara yawe yonde wamba bura yete to Zambia to align mbeta rege upya kapo kondo uloi ira tukua tukuromba thiri Meru county kwendana note menya kumena kaba kono tevi ndathano bienunde kithiro obuko ebyo turathani twifoma ngavana tukare bwa amena mwendali na bwa amena kabako kana ambije yoyo ya kana waheshimiwa baratu na Uba county assembly tore MCA to gwekera mbia kwa andika tona tabia teoma indi ndio tuhana ngino tuhana akaandika barua kwa tona tu tukagethania tukachudia tona tu mama wa kambo na matwendikira twana to Meru ito mama wa kambo na ndio jo mama watu arari orochiere twana to Meru rawe ta mutuma amen to mama wa kambo ndabi olewa etugera rungu no kumenya Meru ire aja bitie gwitoka were nyuma no ikugeria kura Meru rugo kura Meru kaugari katero kugiriri tikare Meru bitine turumeta na bwanyu turanganga na mbiti ira last year gasi twakinya mbiti sane kaitunyora mbiti kidogo tugeta itare bitienge ja no yambia gutora na mbere iritwa koti no menya na ndeto gwate mbiti ime gutoka wire turi anyuma koti ja na mbere no gutora na mbere na ndeto riuga atiri tariki 14 anene ba beto ba Nairobi munene ora munene buruna munini o ente ubagweta ba twatora na mbiti ejere mantu jao tutegera bwega na Meru ba tutedia mbiti turumite mwembe ingi turumite na nyuma tutegera ntatu ciao Kaiteno kauna we wari mubunge wa Ekoroa kaunti ya Meru no Kayuyu Florence ira ukinyita kiathone ke kuimbere munini wa speaker mwendali ndinda buramba bugamba mbibia ote kwa na bwanche memeri yake
ende ngeta ngachoka nkathireria kamuleko kau kabuthuka arambunge twita kuthetera antu betu nchieteketie ninda bothithirie legislation datigira mira ekwambi cash crop twatigira twekwewa budget ya mira ende debori atere twachoka tuthireria arabuleko ya twaremere bara twatigire kutu twabere iba menye buraku bakauga Mr. Speaker sa ba ebo yokiagete buraku igwenya etumura kanywa ka ere Mungu ina affirmative action fund ndanetere ndametigere mandatigere anyingete ankaboge na ndaba metumaira bale mwa waende wakiendanga Alitia kuja afanye kazi ya na mbunge wa Nterisi Gembe Central Nwendan Kilewa Karidha. Sisi tunakwazwa kwa sababu tunaona tunanyimwa haki. Na nataka kumwambia aliyekuwa naibu wa rais mwenye tulimpeach. Mambo yao sio ya kasa kwa tataka bila kunono ndio nimeona jana akiwa abunge wana haibu. Ndio kwenda kome naleke kusukuma mahakama ya tulazimisha mtu kwenda. Nataka kumwambia Gachagua hakuna mtu alichaguliwa na mtu wa Nyeri. Sisi tumechaguliwa na watu wa Meru. Na kama kuona ko kako ile otweje bado tumarake thirikari. Tutienda ulete kone ugedote mushi utewa wale telami. Ekone. Utemushi utiroi. Utentu ulete stima. Na ndio baada ya thirikari nao miaka 15 miaka 10 na miaka 10 miaka 35 baba rais ndio ndio baada ya kuona basi ta Mount Kenya bado na tuleto ona opportunity kidogo kwa karibia thirikari kaenda tunuuza kwa nombi wanataka kutufanya tuanze vita na serikali ndio tutegwe tukae nje. Kiripotera Meru TV kuuma Gĩtomari njia wa Gembe Central Beta Mukiri Onkonja na uturingata romwe ko mwankante resetianya na ramo bunge wa isiumbunge kiatigania isimpuru abori hatirimanite na kanjo ya kuroba turukana barabari ya tigania is bakiari batongoretwe ni munini wasibo ni baikete woirane bakurianira na karibatianya na there ya bretu kumyedoni mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia wa Dhirinja. Mbunge ikatiganisti impuru abori na tirimanite na kanzu ya kuroba turukana barabari ya ndene gishigombe ikatiganisti njira ya kwarira mantu yegio kare na mantu enkathomba ndene gishigombunge ke katika karibatiganisti ya mwana turukana baba tuire gishigombe mbunge ke na Meru ndio tupate amani na cha pitisha mambo ya usalama, tuko pamoja na serikali pamoja. Na sisi tumekuja kuona mkubwa Mburi Amburi, tumekuja kuongea naye mambo ya mkutano ya usalama tarehe 22 mwezi wa pili. Tumekubaliana, ameturuhusu hiyo mkutano tufanye serikali pamoja na sisi pamoja. Tunashukuru pia Mheshimiwa Rais kwa tunaomba support pia MP yetu kwa kuleta mambo ya amani yale ambayo tunaendelea kupanga pamoja. Na tumesakisidi kwa njia mingi. Serikali yetu kwa kutusaidia tajuzi mabunduki ya MPR. Hiyo imetupatia amani pakubwa sana, tumesakisidi pakubwa. Tunaomba pia serikali kuu iunge hiyo movement mkono, tushirikiane pamoja. Mambo ya kila mtu atosheke na kitu yake, kila mtu alinde kitu yake, na kila mtu aishi katika kaunti hii kwa amani. Kaunti ya Meru ni ya watu wote. Hata kama wao ni Msamburu na uko Meru County, tunasema karibu tukae na amani. Hata kama wao ni Mturukana na ni ya Meru, tunasema asante, tukae kama pamoja, tuko kaunti moja. Hakuna tena mtu kwetu mahali pengine, tunajua kwamba tuko Meru. Nimekuja kutembea kwa mheshimiwa wetu MP Borabori, na ile kitu imetufurahisha ni ya kwamba anafanya kazi sana karibu na president wetu William Ruto na deputy president wetu Kindiki. So hiyo kitu imetufurahisha kwa sababu hao watu ni watu wa kusema na kutenda, na tunataka kuambia jamii ya Ngaremara, jamii ya Daba, jamii ya Chumbiere,
ya kwamba Mheshimiwa Bori tarehe 22 atakuja kutembelea nyinyi na kuangalia mambo ya mabarabara, mambo ya mabao na kuhakikisha kwamba watu yake yote wamekaa kwa amani. Kiari baitite gamba wite na mbere okora ne boegana karibatiganisti ore bambaite kwitha kibangani mucemani munene tariki 22 kiri kwariria mantu mwanya mwanya muno mantu eyokaria. Kwa sababu bidii yenu nimefanya tupate amani. Na mheshimiwa pia nakushukuru kwa sababu wakati mtu wa Mungu alisema anatumia bunduki za Isiolo, yani piara kusuia ng'ombe ya Meru isifuke na ana yetu, wewe na Kilimu mlipatana mkapatia bunduki 30 ambayo sasa imedumisha amani. Na nashukuru sana mheshimiwa wetu mbunge wa Tigania East. Ni mchapa kazi, penda amani na anapenda kuhakikisha kila mtu anakaa na amani. Kwa juhudi yake mpaka sasa tumepata zaidi ya bunduki kama 30 na najua kwamba wale ambao mabaki bila kupata atakisha wamewapata. Na najua kwamba ni mtu anapenda kuunganisha jamii zote, na kwa sasa hii timu ambayo nimekuja kuongea naye ni timu ambayo amemhakikishia kwamba utalala singizi vizuri, kwa maana usalama watahakikisha wamezungumza na watu yao, na tumepanga ya jamii ya Turkana na Wameru na hata kati ya hii boda ya Isiolo na Meru. Wakati tutashirikiana hivi na amani patikane, ni kwamba hao wamama, hata ikura mnasema wamama ati hawana kura huko, hamna kura chama. Hii amani kipatikana wamama watasaa na tutakuwa na kura mingi. Kirekeria mpura bori na oreti antu bawite na mbere kwithira bekarani na wendo na bati kunyamarania bangi orirombite kwithira kiana mukana kiri mabisa ba KDF barabetite na mbere kumba kwithira kithangi ya karintere chekisima. Ndivyo mimi nimesema kwamba tukae pamoja na leaders na tumeamua ya kwamba tarehe 22 22nd of February tutakuwa na mkutano mkubwa sana kule Shumbi ambaye ni ya kuunganisha Watigania wale wako hapa na Waturkana wale wako Tigania East, tuongee lugha moja. Na nina uhakika mimi nikiwa kama kiongozi wa Tigania East na tukaongea tukakaa pamoja tukasikizana, lakini kwa sababu ya siasa ya kuunganisha watu vishwa ikawa kuna misunderstanding between Mturkana na Mtigania. Na usisahau eti ya kwamba huyu Mturkana yako Tigania East ni Mtigania, sio Mturkana. Hakuna tofauti. Ni Mtigania East, si Mturkana, ni jina Mturkana. Na hapa pia bado tuko Tigania East. Tuko na watu kutoka Kikuyu, hata naivu wangu ni Mkikuyu. Tuko na watu kutoka Ukambani, the other side, kuna Wakamba. Kwani Mturkana akiwa pale unasikia ubaya? Eti ya kwamba tarehe 22 sisi tunaenda kwa hiyo mkutano ya kuunganisha Watigania na Waturkana. Na tuko na leaders wote hapa kiongoza na chief wetu. Tutasema kwamba tarehe 22 kutakuwa na ripoti ambayo itakuwa ya wananjezi. Wananjezi wamesumbua Watigania vya kutosha. Wamekuwa kama ngamia. Bila ngamia ilieleza kwamba nikubalie niingize kiso peke yake. Alipoingiza kiso peke yake basi ikawa ni mzigo. Sisi msimu wa imekuwa ni mzigo ya njezi. Eti ya kwamba hata ile makuvuri ya babu zetu walizikwa 1960s. Wanataka tufufue tubebe mpupa. Utapeleka wapi? Nikiripoti la Meru TV kumatia ni Betanda Msimoturia wa Drinza. Na biashara badoko ya Kithioro kana Ngonya bari na ikeno nyuma ya mubunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu kubekira mata thoko ni biashara bani bedrete bakithinika kwa kaita no ntobo wa Seru weru ntobo tumite kinya wamba wingia thoko ni mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Weguna na wikira kirore. Yo gokekeno kiranda kyane kwegwa gatauni akageto gakembenie munde gakugia gwero na kwegwa ndakena mono ndiye kana nkama maitu turenda mama olonzo no tukona tiwa kya mudimanja turetera gabai Mabana gari na tori Kithioro wamena Ngonya kuma wandia marimanti araba tombete kwethora bakitha gikeno kya nyuma ya mujumbe Mwekuru wa kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu kubaikirita kiri marketino tugukena mono na gikeno geku okona gatauni akageto gakuona gwero chucha nimbiye wana twamutagaria nwe ngenda bwira twena kana geto Tharaka gakega chucha ningo wa Mwindu tie buka muremana twana na kuthomithia ndio gwero ninde kwa nandaji ko mama kwa nabara bachia mato go kwa aje nieke bakaruta go tiamba
ndire mwaro mwindu ngai na mutharime ogibwaga muno nonto basucani mwindu nonto boteretera gite itwathinaga muno iwero ana tugo tukima meyo toeta kaniti totena tochi tukayana mwindu tukugibwaga muno na tharimo agende wamwe na biashara bagonto go bakiwa itabi bibi komba kwethera bike batetheria kinya kiri biashara na kinya konyithia wamba kiri marketino diaspora kamunda isukuma nkwandia baino ntienderia mwindu nikare mbendagira chukuma atora konyama tokea na tosani kingi totakuona yako tokeoraga emundige tato kere mangaba ira tokenda kweno kaibwa chuchanyo tharimo ndarauma kwa ng'ombe utugo mbonda ndetie kume munde ndienderia gataoni gakembeni nangenete mono no ndundathinire magori majiri kuringa roje rwakathita ende munde ndetie kwenderia gataoni gagwetu ngenete mono utharite munde kuthaa ndetie kwenderia mwangaza inya na otie kuiwa ngokwa kaire ndanda ya tochai bai mwinduni ende ntienderia mwinduni kaire Susan ngoga mwindu no tokothura ngabana ni mama wana kandi ndare na komara kamboisi na ndere rangiria komi ibwaga mono na nakagwaje kuya kinya university na banja totaria twinze kabisa na tonga kaire mura muntu authia ugire na toririkane maita gutoririkana ngai na mutharime mwere ni turi amwe kithioroka gutire kwegega gwara twarugamira na gwa murungu na mutharime na nonti bombete kwethora baitora ntera jawero kiri marketi chao ndero mbare ya iroriri ndatio makuru aguru batira gutukwa bai na gogwana utiona kinya kana gakuthoma no getuka bwega nuntu kaethoma kwa muthenya kuma gejiga munge kethara kankiri botera Meru TV rieto kambita ndagera waiguna Iboya sana ndagara weguna no ntubari botu na njira inkinyaneru na mpadusi yeteta na mbere okoyiro kire MCS ba county ya Tharaka Nithi haraba mabonekete kwa tambaru ngabana Muthomi Njuki na bangi bakiwa tambaru munini wa rais Kithure Kindiki akiaria wanja urani MC wa Koloto na kuria tongoria ba Tharaka Nithi kwithira bari na ngwataniro murimi wa Mbogo ari na riboti MCA wa Koroto ndeni ya mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi kaba wanja na orokuruira giti kia mubunge wa Mwekuru mwankani wa 2027 naona nitie kunogu indo arire ithiete na mbere ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi chegi munini wa rais Profesa Kithure Kindiki wegwa Kindiki na bati kuja ndeni ya kaunti ino kana atibati twi Tharaka Nithi we are really complaining na ningwikarankera ntu atiri pastor ona ngokole mwene ubiaga giti nunto ngokwetero wagira matumbeni mayo kana ni wagira matumbeni mayo zaino deputy president ni wetu noko na mtu okuthara deputy president onagwe mwenye okathara wirwa ari okandi utumba kwithwa mumiro na ari akiruma Kindiki nagwa nukumuruma wina ndikona ngwa wina thina kaba wanja akiuga karia mwana atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi batibatiri kwigwa bagikira Kindiki miromoni yago na kogwe MCS baraba kwariria megi Profesa Kindiki ibabatiri gukira na tulungameni na mwana wetu na tumeki sure na MCA baraba kwaria tubereni it is time to keep quiet ngava na Muthomi atikurwa na Kindiki and I am very sure tukwere kwarirwa aria ukathaka ka clip ka Muthomi no kathaka nteto ile ugire ile itari jiambara nika ugire atiri onetho twina deputy president barabarere akeje makutuni no kinye kathondekwa kanga ugati abunge onani tutikiro tyo tukonekero deputy president kwa guguti maendeleo tombe twiganire no reko hapana tulinekero deputy president tusoke tuthondekere barabara ya makutuni keria kana ti kwama tusoke tuthondekere ngia twikire kironda na abo aweru si ndio maendeleo metu tumonio bure mara bangi bagitagatia akiuga kaunti ya Meru wanayone bateri gwitigeria na kugwata Kindiki njara nontu wanatongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi begitwe bakigwata njara atongoria ba Meru barabegitwe bari thirikari ni nene ya gukabere Meru kaunti nabo baturagia minister after minister kana mutibonaga endire kira itwari minister emunene muno tiuga twaringaringa gampena nibo nibotakenaga tukauga Mumiru nwe naki ena energy tukauga Mumiru nwe na finance mo etabatia muiraria kwari na muthaura anga tika twaringaringa gampe sincerely umndene kamwe kuma 1960 kamwe muntu ndegwa mbabu akondomithia siasa mbera atiri
onawe muntu ni gutwirwe munene gango kindere umenya no tinda kanyo nembi empanyete mbara nembi ona bo miru ni bareke tubakinde tumenye timbara nenda kanyo dai no nabo ni babationa bo gukena ati wano vasi areguru akiruta mbito kiri atongoria bakaunti ya Tharaka Nithi kwigwa bare mubwanano mwega kiri ya Kenya gukurukira kugwata kindi kinjara na kwira atongoria bara bangi ba Mount Kenya gutiga gituma nontu bando mulima ujaguzwa neraja go celebrate ati twenda kana gagwitwa NDP na tu celebrate na ba Meru na ba Mount Kenya na kunde bamenye mtoto ni wetu sivyo na ba Mount Kenya na uko ngeberwe mulima ijaguzwa kakendeke ate wa mulima kakendeke mwekamba kakendeke mujaruo akakendeke wa mulima no kale rukorerera rera mbere bya bandenge o mulima no tuketete atia apo ndio tuko aritie boboka gitakara kuriungirite kaniche mwentere cheruriere rendenie gicigo mbunge kya Mara ara kari baugite batoro bona mutongoria gungi umuthure abariungirite tatiga kaba gwanja na mubunge wa Mwekuru Susan Ngugi wa Mwindu chagua jambo la maana sana kuja na nikenda na nginya karibao baomba ukona chupa ngadula esimo baingi muno lakini tutanabona wanatakidrono kyake tukile wemere gutwa menyano indalonga mete kidrono katwa bera wedulo lokona kwebo baraga sura batiki ne tonto guti women lep nomwe tiga Susan twekalite nwe nikira kingi kila kina bakambanja na bawo nikiantu batamna bangana nikiantu batamenya ndabwera ndarake etimenyanga ndara mugane kurudwata egetonya ko mama kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kya Mara mbita murimi wa mbogo riboti ni tukinyithia muthia yo nteto cietu katho cia mwanya kiri barabonde pombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakondera kaita kathongi kayuri ni tharimo bia murungu mweninya beta wateri mbabu